Hey, ich sag dir, ich rate da mal durch. Schießt doch her. Und hau nur sie weg, wo sie wegsteht. Warte mal. Die Mörserbombe noch. Der du, ha? Der liegt gut dicht. Приказ понял, товарищ командующий. Freunde, Vollgas. Экипаж к бою. К маневру готов. Есть атаковать цель. Und weiter geht's mit der Trümmerfahrt. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. К маневру готов. Also bumm. Das haben wir durchbrochen. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Aber das Schlimme kommt noch, gell? Da drunten. Da drunten wird Hackel. Und mit dem Bomber kann ich nicht angreifen, weil er seine Flak hat. Есть. Довезем куда надо. Есть. Bei die Chips da. Поехали. Schick's mir obi. Так вот. Er soll seine Granaten verballern. Oh, du schickst mir durch nicht. Ja, wenn mindestens dann reinkommt, wie schützt er sich selber? Also es hängt schon ein Hassepflaster da unten. Schau mal die so. Пехота готова, товарищ командующий? Так точно. Kommt ihr bis da hin? Снаряды кончились. К маневру готов. So, wir sollten vielleicht noch die Tüten selber, oder? Am besten volle. Пехота готова. Ja man, Renno. So lass ihn ballern. Ich kann die Granaten mehr um.
Meine wie ein dämlicher Unlut. Deutschland. Der sagt mir nix. Für ihn war's nix. Танкисты на связи. Подавай снаряды. Есть. Батарея к бою готова. Снаряды кончились. Артиллеристы готовы. Танкисты на связи. Bei Ding gespeichert. Die Aufnahme läuft. Wir rammen durch. Поехали. Da sind wir die Mörserdeppen. Wo wohnen die? Seid ihr schon gut? Артиллеристы готовы, товарищ командующий. К маневру готов. Приказ понял. Weil da dazwischen ist keine Sau schön. Der sollte doch gar nicht einfach durchcruisen. Wie ein Weltmeister. Da sind wir meine Sniper. Alle besättigt. Oder nicht noch. Танкисты на связи. Der bringt dir wieder Nachschub. Du bist auch. Есть атаковать цель. Экипаж к бою. К маневру готов. Alter, Panzertrüppchen 7. Die cruisen noch. Aber die schnellsten sind nicht. Wo sind die für einer? Der IS-2. Ziel markiert. Приказа. К маневру готов. Экипаж, к бою. К маневру готов. Есть атаковать цель. Oh, ich warte, ein bisschen klein was nicht. Вижу цель. Beiburm, Поехали. die Artillerie ist gefallen. Nicht leih mich. Oha, К маневру готов. На родину. Есть. Да идет куда надо. Экипаж, к бою. Танкисты на связи. mit dem Bandito. Der sind ja ein bisschen gleicher. Ja, ich wurde kriminell. Артиллеристы готовы, товарищ. Oh, Scheiße. Подавай снаряды. Есть. Поехали. Артиллеристы готовы. К маневру готов. Снаряды кончились. Album sagt uns, die kommt vergessen. Танкисты на Der mal bringt er связи. nichts. Weil wenn du rein Nachschub hast, dann schaut das schlecht aus. Приказ
Komm, marsch zurück. товарищ командующий. Ja, die Pfeifen gehen wir von da hinten. Пехота готова. Подавай снаряды. Так точно. Aber die könnte man. Nein, gehen wir nicht, weil wir keine Minen haben. Der ist Так fix. точно. Пехота готова, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Так точно. Подавай снаряд. Mal nicht rum, geh doch. Так точно. Ага. Подавай Wir benötigen Minen da unten. К маневру готов. Du weißt mehr, meine Snapper. Bevor ich die wieder opfert. Есть. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. К маневру готов. Oh, da möchtest du mit denen durchfahren. Was sagst du dazu? Da wird der Weg ein bisschen kürzer. Пехота готова, товарищ командующий. Alter, wir sind in Russland. Wir pflanzen Minen. Da kann er kommen mit seinen Rostschüsseln. Снаряды кончились. Зачем? Подавай снаряды. Подавай снаряды. Сейчас. Подавай снаряды. Есть. Подавай снаряды. Довезем. Пехота готова, товарищ командир? Так точно. Есть. Вот так. Снаряды кончились. Haha. Da sind schon wieder am Werk, die Buben. К маневру готов. Приказ понял. Das heißt, wenn die da drunten kommen, da kommen wir von da gleich. Und wo traben die hin? Артиллеристы готовы, товарищ командир. Есть. Пехота готова, товарищ командир. Так точно. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Есть. Довезем. Пехота готова, товарищ командующий. Так точно. Подавай снаряды. Und das Nazi-Buben ist schon nass. Schick's rüber. К маневру готов. Есть. К маневру готов. Подавай снаряды.
Aber warte mal. Der Bomber. Der Mann schafft es, oder? Через минуту буду на цели. Also sonst hat er doch nichts, oder? An Luftverteidigung. Weil die stehen alle da drunten. Da haben sie eingeigelt. Wie ein Blutegel schön. Okay, Mann. Bombe im Tiefflug. Jetzt rumpelt er in der Kiste. Есть. Pass auf. Die Bundo. К маневру Думба. готов. Приказ понял, товарищ командующий. Pass auf, der Puck ist abgefallen. Die war die Runde für die Nazis. Пехота готова, товарищ командующий. Есть? Никак нет, товарищ командующий. Вижу цель. К маневру готов. So, die Damen und Herren, Есть атаковать цель. schön die Tauchterlesung. Aber der Bomber, geht der dann flöten? Bei 4 habe ich noch. Und 34 Ladungen. Also so heißt für mich, dass ich mit 4 Flugzeugen noch 34 Mal abwerfen kann, oder? К маневру Wo готов. der hin? War nicht der beste Plan. Есть. К маневру готов. Ja gut, hält meine Hosen. Die dumme Sau. Denn er wollte es so. Выдвигаемся. К маневру готов. Поехали. Батарея к бою Da sind wir die готова. Dreckslisten noch. Geht immer noch. Танкисты на связи. Жду приказа. Есть.
Саперы ждут приказа, товарищ командующий. So, wir schicken nicht meine 3 Sniper da durch. Ich glaube, die können nicht bereinigen, oder? Löscht sie aus. Könnte man noch warten. Jawohl, seht das, wie die wollen. Есть. Довезем. Feuer frei. Саперы ждут приказа, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Aber ja, das Problem da unten, gell? Die mordmäßige Verteidigung, wo du durchkommst. Ich glaube, die muss Stück für Stück auseinander machen. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Von einer reingesunken. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Есть. Танкисты на связи. Пехота готова. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Alter, meine Kanonen. Вот так вот. Танкисты на связи. Поехали. Батарея к бою готова. Vorwärts, Kameraden. К маневру готов. Танкисты на связи. Экипаж к бою. Приказ понял, товарищ командующий. Экипаж к бою. Wer war das? Dieser Fremdling. Поехали. К маневру готов. Mein Sniper lebt noch. Экипаж к бою. So, wie schaut da unten aus? Oha. Der Wein von rechts. Ну давай, снаряд. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. К маневру готов. Ну давай, снаряд. Das gibt's doch überhaupt nicht. К маневру готов. Alter, Sniperboom in Deckung. Пехота готова, товарищ командующий. Экипаж. К маневру готов. Hier läuft die uns und geballert. Экипаж к бою. Жду приказа. Танкисты на связи. Вижу цель. Und der Luxi und die Verbunden.
отставить. Вижу цель! Поехали! Ну все, бою! Und Mann, willst du was?